Anyang laki din! Mga anay, bakay? Ala, umuna kayon amangan lakay. Ayabam ti anak ta. Ha? Apay, saan ka kalipa amangan? Sa anak pa'y amabisin, mangan kayo latan. Anya? Age di takman pa'y iti video nga ipost ko. Ado ti video idinaminsan nga aldaw ang nag-record kami iti anya lakit din ken gasat iti biyag. Agidit kanto ka, kalpasan ti panangan tayo. Nagluto akpay mo't iti paborito yung asidaan iti anak ta. Kasta ka di, malangarod, ayabamon ti anak ta, mangan tayo nga rudan. Nala, umuna ka ng kusina bakay. May sagana kung di makan. Dayjay mo't ako marik abakla. Kanayon nga agsend iti stars tunggal adda i-post ko a video iti panagdrama mi. Kit maayatan mo't amang buy-buya ka dagiti content mo, bakit? Iso ka na yung agsin iti stars. Ay, ado dagiti maayayatan amang buybuya iti content ko. Ngam addalat tamat ti mabisbuisit. Anya? Asino ko mati mabuisay? Kat amin mo't amakit kita nga agkumkomment iti pusmaw. Kat nagmamayat mo't ti comment da. Adda di ta kaaruba ti mabisbuisit kanyak gapo iti content ko lakay. Anya? Jak manam mo. Awan mo ti dakas nga aramidag kan kwa na. Ngam mabisbuisit tunggal agpusa. Asino ay ta? Ni Guryaa. Agasa man, tamapan na pa'y ibagbaga kadagiti kaaruba a feeling vlogger a kano. An-anwag nga tayo. Agpupusak laang mat iti content ko. Di ka latta baybayan. Bayam latta ka di asumana oh. Mauman tulak ta. Sa bagay matkit di ah. Awan ti mapasama ano bang pansina. Kami ti oras lagi ti tattao. Kan banag nga awan magkaskan na. Bakit? Anya laki din. Ay na, nasaya at nagranata, kumare. Oh, kumusta ngay? Madam Vlogger. Si kakit di mo't, vlogger nga ibagbagam mo't. Ngam in fairness, makaparayaw mo nagiti content mo. Makakatawak na tanong ka sadya amalidlidaya. Nya? Katuan, tunggal malakip ko ti amin, alagkad kadoan mi iti kayan ayat ko aso makabilang bahay. Ay na, agluluha akmat kumare. Ganun mabuyak nagiti content mo. Makakatawa ak man. Nasaya at no kasta, kumare. Iso ngay tultuloy mo ti agaramid iti content mo, ha? Uwan, kumare. Iso ka pa iti sagbibinting amo or-orno. Ha? Naimbag lang adda igatang iti kape. Oh, katuan mo da. Rumbang lang nga proud ka. Kadagiti aramid. Kadagiti sursurat mo kan iti voicing mo. Katuan, mare. Uray sa anak analaing nga agdrama, ay kat i-post ko latamot ah. For content purposes ako na tidaduma. Anya lakit din. Oo na yan. Makauma akit kitaan. Big-bigat pailaan nga agdaydaya mo dom kasi kagurya. Kasano mo nga minana. Kada scroll ko iti Facebook, nagiti awan share bina content ni Marta ti lumablabas. Anyay! Makauma abuy-buyaan. Sige akit dimat gurya. No siya ka magbuybuya ka nagiti content ni Marta kat marayray awak magkait. Kani siyempre, proud mo ta ni Marta amang i-post ka nagiti sursuratan na tanagbanugan na may. Anya ngay kumati makaparayaw iti content na. Nagboring nga content. Awan lakit drama. No saan nga niya laki din gasat iti biyag makauma kunak tumag. Ay oo na ikan gurya. No kunam amauma ka kan maboring ka abuyaan dagiti content na. Apay maminano lang ay ati magi-block. Sika talaga. Ay, black konto talaga, nana. Maumuma ako na talaga mangbuy-buy iti content na pasigmot a nonsense. Anya, ayapaw, ti kudam kitday, umapal ka laang kenkwana. Anya nga, umapal mo't kay bagpagayo, nana. Iti kinaado ti vloggers mabalin ko nga apalan ni Marta pa laang mat, ngagbibisin ngagbalin na vlogger.
Kunam lano nagmamayat ti content na kat saan mag. Kanya laki din. Sika talaga, Gloria. Awan mo ti dakas, ti panagkon-content ni Marta. Ngamno apay nga adu ti may bagbagam kontra ken kuana. Nagalas nga raw dagiti kon content na. Nonsense man no para kanya. Oo. Iti kinado, ti mga appreciate iti content na. Sikalaang ti mang babas ken kuana tapna mom. Anya? Ti kunam kiddi, umapal ka lang ken kuana. So nga instead of bashing, ag content ka kiddi. Tapno adaman ti pakakumikomam. San ka tatay tala mangdadadaw li ti padamatao dar aramidam. Hoy, for your information, sa anak nga agbibisin iti dolyare sa niya, akas kan kwa na. What? Ado ti mabalin nga pagtaudan ti kwarta. Iso sa anak nga agbibisin nga agbalin a content creator kuno. Asaan ba't nga ron asikat? Salbag. Ibagam ti ibagam. Basta siyak. Suportado akin ni Marta. Maray-ray awa ka dagiti drama a content na. Awan bibiyang ko na nyaman dagiti maibagbagam. Ay na, nakaragragsakak ang talaga lakay. Ha? Tapay. Kita ang daytoy o. Maalak matlaangan ti damo asweldo iti Facebook. Apo ah. Kat manuay tinuurnong mo a dollars. Bakit? Manipod ng rugi ak anagaramid iti content ko aging gaita. At damat ng $306 ang naurnong ko. Nagsayatan nga. Naisan din iti PayPal account ko, lakay. Iso nga i-transfer ko matan iti Metrobank account ko. Ay na, nakaragragsakak man. Nagbunga matlaangan dagiti bannog ko. Ala, bakit? I-transfer mo nga raw dahil. Mapan mo to matin i-withdraw. Mangtid kamot iti balato ah. Ay katun, alakay. Day talaga yan. Oh, si kamad gang Korea. Nagsapa kamot ngayon may dito balay. Wan kumare, imayak tadala kumakait ko sa ludsudan kan ka. Anya dahi ta? Apay, pudno ka di tinakita nga impost ni Marta iti Facebook? Impost? Anya ayat impost na? Impost na mat nga agsweldo ka nun iti Facebook. Kapag naman. Abay, umapal ka, kumare? Agad na umapal ka, rugyang mo tanda karami dito content mo. Ha? Imbes sa mapan ka makichismis, dito ka ruba, agaraming ka lang ang content mo. Iti kasta, umaduti views kan followers mo. Tapno damot masweldo $1 iti pinulan. Awan maawan ken kanu padasem kumare. Mayat ket ding ag-vlog ka ah. Tamas at aduti oras nga awan aramidam. Anya laki din. Anya ko nam Korea. Ag-vlog ka mo time. Wan man? Abay, ti panagkunam ka dya ka mo. Oho! Anya? No kabaalan ti daduma. Ay kat, kabaalak mo't ah. Nya laki din. Tila makabla-vlog mo ito. No ti panagkuna ni Marta. Kat isulang ti ada kabaalan na ag-aramid iti content na. Oho! Kabaalak mo't ah. Ala kay aramidam ano aramidam. Sa nga ibagbagalaan Korea. Nagkado ka nga. Aramida ka talaga ah. Adamot cellphone ko. No, ada talent ni Marta. Ay kat, adamot talent ko adi. Apay, just. Ha? Mala, mangal daw tan lakay. Napicturak mo tan timakan. Kalpasan ti pananganta, agedi takman mo't iti bidyok itay. Isopay nga ipos ko inton madamdama. Danmarks Lights and Sounds. Kadagiti agkasapulan iti Lights and Sounds kas kuma iti maangay akalaysa anibersaryo panagkasangay ken iti anyaman nga okasyon awagan nyo lang ni Mr. Dante Martinez iti numero 0956-045-3280 wenno iti Facebook ken Messenger na Dante Martinez. Danmarks Lights and Sounds.
Kita ang kadita impos ni Korea video na iti Facebook. Nan, kita ikman. Mm. Hi guys! Sak ni Goria! Mangrugi itakat ag-vlog akmatan. Sapay la kumata suportaran dak Sapay kumata saan kayo maumpaw. Ay, apaw. Oo, na yan ni Goria. Agraraman na talaga. Gapulang tanakita na timpos ni Marta, iti na minsan nga aldaw nagsuldo iti Facebook. Now, smooth tandidang. Ay, mayama. Nasaysaya day tanga arabiden da. Gamti inalda, wa mapad makichismes iti karuba. Sa bagay matkiti Iso nga agri akapiman iti post na. Tapno ada ma-encourage nga agaramid iti content na. Anya lakit day. Kumare, nakitak man ti impos ni Kumare Goria iti Facebook. Ha? Tiga di video na nga ag-vlog ka no matan? Naimbag man, tanapanunot na mat ti ag-vlog. Ay naku mare. Now, strict na nagapoy tinakita na nga impos mo nga earnings mo iti Facebook. Ha? Kasta ka di? Wan ko mare. Gaputa nakita na timpos mo nga damot in sweldom iti Facebook. Ag-vlog ka no matan da dya Goria. Nasayaat ka di no kasta. Isutimbagan ko mare. Imbes na mapan makichismis iti karuba iti naldaw, agaramid latan iti content na. Ay, awan mat maawan kan kuana no padasan na. Wen man, bareng ano itultulo lata? Saan amaw upay? Anya? Negorya? Ag-vlog mo tan? Bakit? Wen lakay, friend mo mat iti Facebook, saan ka di? Wan, ngam in-unfollow iti pa. Anya? Taapay nga in-unfollow. In-unfollow ata, nagalas mo ngamin, nagiti ipubos na iti Facebook. Pasi ka pa masagid iti tao, itaglawlaw na. Anya? Ika umay. So, dyan nakita ti bagbagam a video nga impos na. Kita Nanyaga po man. Saan nga interesado? No lumabas dito yung newsfeed ko, kit buyaag. Yung saan? Anyaga pa. Amapan ko isa-search tinagan na. Sika talaga lakay. Buyaam no lumabas tapno isuka pa'y amainayon a views na mutan. Anya lakit din. Hi guys! Adak dito CR, umis isbuak. Iminumak ngamin iti buko juice, iso nga isbuak matan nga isbu. Hays! Hoy, Korea! Nangag ko ti bagbagam Di mo kunay na day ta video kiti content mo. Nay! Isbaw! Iso nga rin nga in video taday content ko, abay ngamin. Anyat parikot mo Anton. Anya! Anya nga iti amok, no iti dayti nga video, kat ag-viral. Andan laki din. Anya? Ay na, pangasim Korea. Ado ti mabalim mo nga i-content yung day ta. Anya kamutin. Ultimo pa nag-isbo mo may content mo. Nawan parikot iti dayti Anton. No agsweldo ak tumot iti Facebook. Sikat ti ad-ada makinabang. Isuasan ka man na, sumanaw. Ay na, nasaysaya at sapay nga agsala-sala kalatan dita. Wino agkanta ka, oray silang. Ngamti kasta nga umisbo ka ka, ikonti mo pa Nagalas ko naktumay. Sumanao. Pumanaw ka man dito'y. Manakibiyang nga. Hays! Agdalaw! Nay! Nanyising aro na takar mo, kakababa ay! Anyaman ni Korea. Kastamatan. Hay! Jakam mo. Jak ma-describe nun niya. Ha? Agbibisin, agraraman agbalin na vlog. Uyaw-uyawin na dagiti content ko a drama. Awan ka no ti kaas-is ka na. Nagboring ka no dagiti content ko. Ngam ita, nakarkarumat ngaro dagiti ipupos na a content na. Anyamatan. Ultimo pa nagisbo. Kan pa nagbawas na kay content na matan.
Binagbagaan ka nun nila kay na, ngam talaga anatangken ti ulo ni Gurya. Ay, una yan. No siyak ta kinasawa ken ko ana, ay na. Kasta una babayin kon. No way. Jak pulos inarapa pa makasawa iti kas ken ko ana. Iyus. Ay, anya lakit din ni Gurya. Nagaduma ngamin ti mabalin na nga i-content. Agsala ken agkanta, ngam no apay ati panagisbu na mutten ti mapanevid video. Inton kuan, ultimo pa naging imas na kanila kay na iterapi. May content na pa yan. Ay, billion views lagit din ni Gurian din oras, salbag. Saan an nasaya at apagwadan ti kakas na content, mare? Panunutin na kumamot at ipan na kaibabain ti anak dano kasta. Ay, ipos na ti panagisbo na. Sana kabilan iti caption good vibes only. Anya nga tati good vibes jay. Nonsense. Ewan ko na lang. Apay day jay aguriya? Kaslasan mo nga pampanunaut. Saan akasla na? Talaga anapukaw na tilimbong ti panunot na. Anya? Ay, iti Davao. In-vlog na ti panagisbo na. Sa ita, in-vlog na mutan ti panagdigdigos na. Nga na. Walang lakit din sa inyo nabuya. Nabuyak ta friend ko may iti Facebook. Kuna nga ron, na-i-vlog nanti panagisbo kan panagdigos na. Amangan no ti sumaruno, nga i-vlog na ket ti panagim-imas da itirabi ikinilakain na. Ay na, nakababain laki din. Naimbag kumama no isuan na pintas. Idiin vlog na ti panagdigos na. Ay na, makitkita dagiti agkakangisit asingait. Kas kada kili-kili akabubuok. Ay na, anya laki din. Supay, mawanan. Talaga napukaw ang tilimbong ti panunot na. Ayat na lang nga makasweldo iti dollars iti Facebook. Ano matiwagas? Saan kumabot akas jay at imapan na ikon content? Nakababay na permay kunak manain. Ay, wan ana. Puno day ta. Mapan na uyawan ti content ni Marta. Buring ka naw dagiti drama nga ikon content na. Ngam para kanyak maaka may mayat day jay. Adapay mapinot ka anal. Ngam ti content na ngay apanagisbaw kan panagdigaws. Ay, anya laki din. Indon kuan, saan ngagbayag, ma-issue ti account na. Gaputi kas diyang aramid na. Ay, sayang no kwa. Hi guys! Adak ita dito si Army. Agdigusak. Salamat iti pa nagbuybuyayo iti vlog ko Hoy, Gurya, kanya mananday ta. Talaga amang ibabainin to. Anya? No saan mo pala nga sardangan day tang arami mo, wag sila talangay, no? Mangibabayin ka kulak manayin. Anya ti parikot mo Anton. Apo, nagado ka nga ibagbagam. Lumanabid nga. Di ka lata nga gulimak. Buyaam ka dilata nagiti vlogs ko. Agreak ka kanishare mo mo tanari. Wa! Talaga asam mo nga mo ti mapagbakaan. Alam no day tatikat mo nga ramiday. Ti pa kay babayin ti pamilyam. Nasaysaya at langan, wag sila ta. Salbag kiday. Anya? Uyawam dagiti content ni Marta drama. Ngam may met pay kida buyain dagiti vlogs na. Ngam kadagita nansin sa mapan mo ipupaus. Anton! Ala mamin dagiti kawis mo. Agawid ka langan ni tayantinam. Ijay kan nga ag-content aging kat kay kaya mau. Yorag pugi-pugi kan o am. Siyak ti mapapay ni ti kasta nga ramin mau, Gurya. Nilaki day. Nagkalasti. Nay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Imbag man ante, tanasangom ti umay bumisita dito'y balay.
Katuan na, taritay dak nga rudan. Ayawan anya. Kaano pa'y asimardeng kayo ang nagtrabaho, auntie? Hindi pa'y napalabas sa bulan. Ay, aya. Nabayag mo't gaya man ang nag-retire kayo. Iso nga ro, da makapasya-pasyara kon. Di kay mo't ngamin makitkita naka-online ijay Facebook. Sana ngag-Facebook. Ay, apay ngay. Katno awan to pa'y cellphone ko. An-anway nyo ngay tidakkel ang maaw-awat yu a pensyon, auntie. Nakabangko Ay, da kayo talaga, auntie. Angie, nangikabilam jabayon ko. At ajay radyo ki Jacket. Radyo? Ay na, auntie, saanin nga uso ti radyo ita? Katno iso ti pagdengdenggak iti drama. Di baterya. Kaya't yu asawan, agdengdeng kayo pa'y laeng iti transistor radio, aging gaita. Honey, I'm home. Saan ka na tagari? Ha? Agkarkararag ni Antik Consuelo. Ha? Sino nga anting? Saan mo apigsaan ko na lang arudin? Ha? Inayadag to pa'y taglut-luto. Tadi na kaya't ti madisturbo iti panagkararag na. Nalpasa ko na nagkararag. Kasta kayo kading agkararag, auntie? Dua nga oras? In shortcut ko pa'y kiti na. 5 ko mga oras at nagkararag. Honey, mangan ka rin? Auntie, iso ti asawa ni Dambo. Yo, tita. Yo? Ano day tayo? Agmano ka ngamin. Saan nga amo ni auntie day tayo? Ako na. Ay, una niya. Agmano akanti. Kasya na kanya po, Diyos. O sige, intayon ijay kusina tamangan tayon. Mabisin akong gad. Saan ka pa'y amangan? Ha? Kararag pa'y. Ha? Sige, Nagatidtog mo tinti kararag. Mabisin ako. Bendisyon na ba yan, apo? Nagatidtog mo tinti. Tumalna ka. Ha? Siya kun ti aginaw, Angie. Siya kon auntie. Siya kun. Agina na kayo laangan. Anya ti panagkunam kanyak. Nakapsutak una yan. Saan auntie? Ngam bisita da kayo. Saan arumbang agtrabaho kayo? Saan nagkapabisita kada kayo? In kailangan agbuya iti TV. Agbuy-buya mat nila kay mo. Ay kat papanawa ka. Ay, saan? Bay ang mga agbuya. Angie, saan nga ta nga adik day ta asawam? Ha? Ni, apay mat anak ko na yu day tanti. Nasingpot ni asawa. Napunpuno mat ti tato iti takyag na. Karasaan pa iti tato na. Kasta ngamin dito yung syudad, auntie. Amom, demonyo dagiti agpatpatato. Anya? Imbag no saan nakaadangdangran ti asawam. Lingdam dagita tatum. Ha? Tabay. Saan anagustuhan ni Antik Consuelo nga adda tatum? Unay mo dahitan. Mapan ka no iji impyerno dagiti adda tatuna. Grabe mo tan. Kinagnan ako na dagaws. Amumat a conservative ni Antik. Aginggat kaano ayang agyan dito balay detang andem. Yak amo ah. Ang mga lumakita lang nga daaritos ko. Ibaga naman ang adakis ako na tao. Saan batan nga agun daytoy transistor radio, Angie? Ni, apay ngay Antik.
Ay, sapay saan na kompleto ti aldaw ko. No saan ko amang ja paborito ka drama. Ala, bayan nyo ta ipatarimaan ko intun madamdamakin ni Dambo. Amo ti asawam ti agtarimaan iti radyo. Barang amo na auntie. Uray no computer mati inadal na. Apay, agtrab-trabaho ya. Win auntie, dakkel akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. IT specialist ngamin. Imbag man tay nawat da nga agtrabaho, nga uray nagado ti tatuna. Kabailan namat ngamin di trabaho na auntie. Apay kumaasaan da nga awaten ngay. Ay, sapay lang ko mga roda. Takabailan na nga tarimaanan da ito'y radyok. Taman manon ti kastoy ala ko di tapalingke. TV mat ngamin itan ti uso ken digital radio auntie. Saanen nga uso ti debaterya akas iti radyo yu. At napay galot na nang isit alasti ko na ito radyo dante ma. Ay nasaan mo nakatawaan? Kita amkit din anya ti perdina. Itakla nga makagamit ka sa radyo. Kaya't ko tarimaanag. Padasam kabailam dayta. Padasan talukatan. Pagasam man dayta. Upat pay gayam adadakkel ti bateryana. Kita man na kita baterya. Ha? Ay sus, aglat-lati matan. Kan, apay ngay anapit-pipit-pit. Damagam akin antem. Amokon! Tinaltal na dagita a baterya. Kastamo lang amin ti aramiden dagiti naganak mi. Idi ubing kami pa eh. Tapno pumig sa ti baterya, ti radyo mi. Ante, mayatan day ti radyo yo. Apay nga itawan mo tagjigalot na alasti ko. Tinarimaan nila kay ko. Saanan ang masapul atalyan nyo. Kastagayam. Kat, agunen? Una, ante. Nagpigsa pa yan. Adan pagdanggak. Ay, anya nga iti perdina. Di baterya na lang, mat. Daan nga minan dagiti battery na. Jakpay nga bing sinuk. So nga. Kat mano na lawas. Intun maminsan, ante. Saan yun tun atal-talan ti battery? Ta iso ti rason no apay ang naglati da. Ne, apay asurwandak. Kat idi pa'y nga aramidag da ita. Idi awan kwartayo dayta, ante. Ngam itataadon ti kwartayo. Kabailan yun ti gumatang iti uray mano a baterya. Nakabangko nga rod ti kwartak. Ala, saan abale? Tagimatang nilakay ko iti sukat dagiti battery adaan. Iso anapigsan day ta radyo yu. Ay, wad gayam. Ayan na nga, jay lastiko na to'y radyok. Kasapulan ka di pa'y day jay, ante. Wan, paggalot ko iti bayon ko no agbiyahe ak. Anya! Isardeng mo man pa'y deta pa nag-computer games mo, sika, Dambo. Abaya. Nangikabilam ije nangisit alastiko jay radyo ni antik. Bulang ko na. Tapay yung balang mo. Abay, kasapulan na pa. Inka alaan, kasapulan na kano day jay. Inkan alaan. Angie! Ne, ante, kunak man no, da kayo ije sila dyo. Madis-disturbo akmat, di tatukar di tasalas. Ay, nilakay ko, kasta ti kayat na adengdenggen atukar, ante. Ibagam ta sukatanda. Satanas day ta klase akanta. Sige, ante, taibaga. Pati kanta kahit ko adenggan ibaga na atakers. Ay na, ano samlat ta ka din? Sobra ang dito kantem. Saan mat nga agnanayon dito'y balay? Nasurugan na makalawas na dito balay. Awan samot plano man nga gawin. Nakabakasyon laang. Imbag ko man o saan na apakibyangan namin.
Pati tatok ibagada dakis. Kajay kiday na. Panagkunam, saan ka di at tato day. Angie, umay ka man dito, hoy. Apay ka di, ante. Kita man dagita babae amagmag nga dita kalsada. Kaaruba mi dagita, ante. Nagkikiting ti shorts da. Ay na, kastada, ante. Syudad ngamin ditoy. Jay may sa babae. Oh, adata to iti saka na. Kita Bayan nyo lata ida, ante. Ay, dagdakas at talaga. Nilakay mo, ibagam kit de, ta ikatan na dagiti tatuna. Saan mat apang iba saranti kinasaya at wano kinadakas ti may sa atao gapulaang iti tato, ante. Nagkunakan ka? Ay, aguray ka man, ante. Adda nadlaw ko di tarupa yo. Anya da ita? Italaan nadlaw ko nga dagayam kiday yo. Bayam man da ita? Kasla tatumat. Kuha? Ni, tato nga ang paiso. Kunayo akagurgura yu ti tato. Ngam tatuma day takiday yu, ante. Sigamat gayam day ta agmarmartilyo dita. Wanan day. Sabado ita. Awan trabaho ni. Iso nga tarimaanat dati pasit ti balay na perde. Nalaing ka bagayam nga karpintero. Saan mo to na yan, day? Dagiti daddo maakaan na ka kay probinsya. Nuawan trabaho da. Aginumdan. Malipatan da pa yan ti agawid kadagiti balay da. Saan nakakastan, day? Nasaya at mat no ipangpangrunam ti pamilya. Saan ka din nadildilawan na antim dagiti tatok? Awan matan ti masasauna. Unang ano, ibagbaga na adha ka sa katao. Saan nan nga bagbaga day ta? Anya laki di nga minanti mo na ya. Bay amon. Nakita na mo't tipod no akin na taong. Asaan ka mo't ada ka sa tao? Old school lang nga minantim ka. Katwan mo't. Awatam latan ta iso mo't tinakairwaman na ngamin. Oh, ante. Apay nga tagal galutan nyo matanday tabayon nyo. Wala taagawid akon. Agawid kayon? Nagbiit kayo matan anauma. Agasam mat day tatalo a bulan ko nagtali na dito'y balayo. Okay lang, ante. Bakasyon nga ron. Ay, agmay-may sa akman na ni balay. Kaduak nagiti taraken ko amanok, ken pato. Kat agpasyar kayo lahat ngamin dito'y balay ano at dawayayo, ante. Pakibagam kanila kay mo Sorry, no nasair ko tirik na ide. Taapay kumamat, ante. Jay na ibagbagak kanya na may papaniti tatuna. Awanday jay kan kuanan, ante. Nasaya at matgaya matao nila kay mo. Sana kas kadagiti lalaki ije lugar tayo. Ngay na, puro arak ken barkada ti amoda. At least, naamamuyo ti pudno a kinatao nila kay kong, ante. Ay, wad. Istorya ito ije lugar tayo. Anasaya at gayam alalaki tinakiasawaam. Ay, nagswerti ka, Angie. Saan nakasumra kita iti trabaho, bagay? Taapay. Itulod ko gayam ni antim iti terminal. Ay, nasaya at man no napanunot mo dayta. Kandas ken akaduag nga agura iti ba sa pagluganan na. Ay, sige man nga rod lakay. Siyempre mo tapno maulit nando man, hindi umay agbakasyon bakay. Day tamot ti kunana. Sabay kumaata umay tumanan inton sumaruno atawan. Ay, anya laki, day. Saan tayo akadngan ti pada tayo a tao? Gapulang itilangada. Anya laki, day. Bueno, papagayam.
Ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Anyaman kami, itingkay, panang tarabay. Hello? Hello, Manong Rodel. Mabalin ka di asukunan na di trabaho kita. Ha? Awan ngamin pagluganak nga agawin. Ay, gano'n na. May kasukulan. Thank you, Manong Rodel. Uray arkilaw ko ti tricycle mo. O sige, mapit lang tagpilos ha. Umaya ko. Mabit lang lakal. Asin mo timbawag ka? Ha? Ni Rose bakit? Awan ka nung amin ti pagluganan ng agawin. So ay mawag. So nagkano'y di trabaho na. Anya? Napuna nangawan ka nung amin nilakay na ang sukong kinkwana. Anya? Sana palitan ako na nang nga arkilay na anong ti tricycle ko. Kita nga ma, ang mga nuwagas na lada kita. Ano ka mo sawan? Amok ti ugali ni Rose. Nagatgatal pa'y ngam ti pagigadan itinyok ti kinagatal na. Anya lakit din. Nagkalasan. Bakit? Anya kasi tita kayo pagbangan. Ala, ingkan, tagawid ka matlaang asigod. Kalpasan amay tulod mo, ijabalay daday, ja babae. Payakas dapat ng titurong ti sa si kapilang. Ay na, amok namin ti ugali day ja aros ka. Nagatgatal pa'y ngam samrid nga igas ti kinagatal na. Anya? Ay, day tatipod no, nana. Nagaduma ti mabalin na nga awagan. Ngam no apay pailaan at ti asawak ti napanunot na nga awagan tapno mang sukon kinkwana. Ay, apaw, unay kan pilang. Awan ba siguro ti dakas na? Nukas jay nagpasukon ni Rose. Pagyaman ang kitde tada na pasadaan nila kay Mau. Oo, pagyaman nga ibagbagayo at nana. At dalag tamat ama paspasadaan nila kay ko nga uray saan nga awagan day ja Rose. Anya lakit din. Ay, yagyaman na kini pa nang itulod mo kanya. Kaging ganiti balay Manong Rodel. Awan na yaman na ating ko. Natagiti daddo mga na tricycle drivers. Masadot dang mang itulod dito ayan mi abanta. Nang rula no kastoy arumabiin. Sa bali dagi niya eh. Isunod dagiti awan na asida no maminsan ka dagiti pasahero. Ay, puno dito nga ano. Mana, alahamon dito bayad ko. Taytan, o saan mo ngito ti bariyan? De, 200 pesos matayta. Nakadun nga eh. Ay, lakitin. Ay, amon. Sa labangin, taaldang ti sweldo ita. Igatan mo dito itiputas ng isang pet mo, itiputot mo. Agyaman lang nga da ating ko. Awan anyaman ako nakmanin. Tapno nagagit ka amang itultulod kanya. Aking ka dito'y balay mo sikat ti paglugana. Okay? Kanayon ka magtan amarabian na kay. Sa dino ti papapanamaya, taapay kanayon ka magtan amaladaw nga gawin. Oo, naikan bakit? Sa dino yan, di pagkabwa ka sa bali. Napala ka nagpasadan niya. Anya? Intulod ko ngamin ni bakla, aging kanya palayda. Isuro na rabyan at di pa nagsubling ngay. Anya? Ni bakla? Intulod mo ijabalayda? Abay, atakati parikot iti tayda. Ay una yan. Nagado ang mabalin na pagpatuludan si kapay laang. Anya lakit din ay bakit? Siya nga rin tinaranaan na anak kapila. Di siya ako na. Awan mo tidaga sa kay papanan na dayday. Idi na minsan nga daw, ni Rose, tinapad mo sinukon iti pagtrabahuan na. Sa ita, dayjay matabakla ti intulod mo ang dinggay jabalayda. Nagado, wala. Sa pinagidya tao kat nagatgatal pa'y ngam igad ti pangiladawak kalakwada. Kita ama, ang mga noy ti day tulog-tulog kung sukon-sukon, kat isukit din ti pangrugyan, ti limad ang relasyon nyo. Ay, awan mon pilang. Amin man na pasaheros nila kay mo kapagimunam. Nalabas mo na itapa naghimong.
Kasangumat ngamin nana. Iso ang kanayong tirason na no apay amarabrabihan nila kay ko. Iso nga'y pagarup ko nga da sakit din saan anasaya at ngar aramidon da. Anya, sana kung agpangad mo amangipos itiruprupan ako nagmanan. Ay, na yan bilang. Ay, pangaasim, tasaan ka kumabang nga agdardarasodos iti panggap mo nga aramedan. Taamangan no si kaki iti may sagmak. Oho, saan ko panggapan ti kastoy, no saan kumakas jay ti aramid na. Nangruna day charos. Nagano ti mabalin na nga awagan, ngam ni Rodel pay laeng. Anyat kayat nasawan. Aakitin niya ang asawa ko? Ha? Ay na, Jaka amaw, no anyat ibagakin ka. Agawid ka kiday, tain ka aglutaw, iti sagpikan nila kay Mau. Ay niya laki day. Nagalas at talaga ti ugali na di apilang sipod pay. Ha? Tapay pa kay? Anya tinaramid naging ka? Agasang man, awan ti ka mo amok nga adugayan ti sasawa na kiliklik ko da. Napan nagayang imbagbagay ti ka aruba, agargarya karon nila kayo na. Anya? Wan lakay, adaw din ang idanong kanya, iti kastaan naman na imbagbaga. Ay, ti awanan ba na babae? Ay na, kunamot ka no iso akaagaw nila kayo na. Iti ka ano man, awan panggap ko agargaryan ti asawa na. Yaks! Una yun nga, dahil siya pilang. Saan na aglablabos tayo dyan babae? Iti saan ang nasayata mapanay bagbagay ti tao. No di na kaya't ngay darong ko. Awan pa managnag na, ngam kas jacket din, di mapanay bagbaga. Bakit? Isuan nila kayo na ti awaga, no kas jay nga awan paglugana. Takunak nga isuka pa'y kumamat gadan nila kayo na. Ngam sabaling magganti pa nang ipapan na. Ti awanan bain a babae. Ay naku mare, sala na si Kati pag inimunan da dya pilang. Ha? Anyat kat mo asawan mare. Uray siya, kat naman na magla-inis istorya agar-garyak kano nila kay na. No kas dyan, paituluda kaya balay mi. Anya? Tauray si ka saan a babae kat pagimunan na? Nalabos mo ta na panagimun daytat? Anong babae? Babae ako no? Nalabos sa talaga. Nagdapay na yun nga insecurities iti bagina. Saan nga ba makaroon si iti bagina? Naglos yan. Tilangana. Anya? So nga amin lata na pasahero lakay na pagimunan na. Pati bakit? Ay nako. Kaslakab sa tuwan no manong ti pangibilbilakin manong Rodel. Yung dadyan mag-asawa na. Nagdakas. Di pa nagpampanunod na. One year mare. Agasam man? Napan na pa'y imbaga iti kaaruba. Ama amuan na lakano nga pod no ti atap na. Kat ikali na kano si bibiyag. Ha? Sino ka no? Katsak ka. Kanti asawa na. Wano saan? Sika. Kanti asawa na. Ay ina. Pakayangam. No bilang man ta kahit ko tagbali na kabit. Uno number 2. Saan akas kini Rodel pa'y lang ti pilyak? Anya laki din. Anya? Kunam lang, sino ang gwapo ta asawa na. Hindi naman nakakaagaw ang itsura. Pwe! Abi agas na tilang bakay. At ang di pa rekod. Gusto na nagsamsamit ka mo eh. Agpudno ka man, Rodel. Ano tipudnokin ka? Naturog ang itay na pigsa ti todo. Natagtagainap ko. Ngada talaga chicks mo. No sana na dya bakla ni Rose. Anya? Naglawag iti tagtagainap ko nga da chicks mo. May isa ka dakwana. Pangaasim tagputno ka. Ay napilang. Pauna yun. Anya laki din ay retang ugalim. Talaga analabusin dito panagimon mo ah. Saan nga parang iti tagtagainap ko no sana putno. Kanaawan ti araramidan. Salbag kayo! Day, nagpipig sa tikim at gampumanag na kasi kapilang. Kaslawan bubunga ma. No at daman karumbang nagbutang. Dabakla ka ni Rose. Anya, nagpipig sa tikim at nagday takit din nalabas a panagimimod mo ti ipagpangrunam. Oo, di uray man kat agkimat ka nagbagyo iti napigsa. Sana may tantan ti panagimon ko. Awan ba intagi jadwa? Anya?
Nagruna na dyan aros. At alang arunan asawa na. Ngam awag pa lang awag iti asawa. Wagas na dyan. Tatlo gargaryan na ti asawa. Anya lakit din. Ay awam mon bilang. Dinadaan lang tinalabas a panagimon mo. Day takakaiso na panunod mo. Salbag ka. Ikak man ina iti leksyon. Anyat kayat mo asawan. I-post ko ti ropro pa da nana. Marwam da. Tapno man sardengan da ti asawa. Awanan bain. Salbag. Ay, kudak lakit, sino tiyag tuk-tuk-tuk. Parbangon pa lang, sigamot ka kumaray. Ay na, uwan kumare. Tagna mo, sana ko na nakaturog iti may sarabi eh. Ha? Tapay. Nasa pa kami namin anak katurog kinilakay ko, di rabi eh. Kunakon ke, iso asaan mo nakita ti impos ni Pilang iti Facebook. Ha? Anyat kahit masaway. Dito man Impos na ti rupa taduan. With caption pa Hala, nakita ko ng bay nagatal. Nagagadal pa yung samari. Agkasaman day tapa ng ipabay na tagatal. Ti ukis ti sabana. Nagawan mo din abay na. Talagang na-impose na tiro pa ta? Ay, ukis tilakatan. Nakapabay na talaga, mare. Kitaan kat nagatunti nagkukument Awanan, nadadao lang kinaganta namin pinsan. Gapo lang, kinalabas na panagim-imon na. Awan mo di kinapudlo na. Ay man, tay darong ko man, tay tababae. Ha? Wan mare, idarong ko ano na. Magdadaan mo talaga, dayaw, awan mo pamalagnat na. Kunang magkano ka aagaw, di asawa na. Naku namon, mare. Diyos mio, marimar. Kampusan ko. Awanan ka mag-itibayin anyan. Bagyom lang ti asawam. Awan panggap niya bang agaw kan kwa na. Maawatang. Anya? Nagatgadal ng samrid niya. Taro pa nga. Ikwa. Hay napilang. Insecurities mula ang dayta. Iso akilaw ti panagpampanunod mo. Ay. No ti panagkunang kat baybayan milang akas talatan tinaramid mo. Nagbidot ka. Itamat lang, mapan kami agreklamo di barangay hall. Idarom ka man? Ay kwa mare. Saan ko maman? Indilit ko matan ti post ko. Ay sa anak man na pagbalinan at nga si kapilang. Ura indilit mo, nalpasan na naibabayin kami. Nalpasan na nadadaal tinagan mi. Mabalin ka apa ikulong ka pwede kasta na narawid mo. Anya? Yak ambo na niya't may ba kita keng kapilang. Pang-asim na kay. Amo ka maawatan na kada bakla kay na Rose. Pang-asim ta siga ko mati makisarita kada kwada. Ay saan? Makaammo ka mang solbari ti dayta parikot mo. Total, si kamot na gararamid. Ha? Kapulang dayta tinalabas sa panagim-imon mo. Ammo, gusto ni Rose, iti na ibagana rin ka. Dayta panagim-imon mo, kat anda na yun ng insecurities, iso kasta ka ba? Pang-asim ko mamad na. Saanan ang maulit inaramid ko kada kayo. Wow! Uran niya pa iti labi-labidam dita. Nalpasan na naibabay kami kineros. Gapo iti panagpost mo iti rupa mi iti Facebook. Agasamanta amin mo na tao masabat mi. Kantyaw, kas kadaan niya dita, ti bagada. Apagin inagawan mi kano nilakay mo. Ay, saludsudan ka man, Pilang. Apay, guwapo ayan nilakay mo. Ha ha ha. Kaagaw-agaw ayan. Alaman. Kwa. Kaagaw-agaw ayan, kas kini Dolphy. Alaman. Kwa. Nung kami nga igurot. Ay, pan-uukam sa asawam. Maawatan. Nagawa na ba yun? Saanan ang maulit? Promise. Ay! Wala niya pa sasawam. Na promise dyan. Saan mi nga ipasardan, ti pa nang ikasmikan ka. Ita, lakamam at ati maibabay na kasi tinaramid mo. Anya laki din. Marik na ita, tinalabas apong tutdakan kapilang. Nana, agasan man, tauray nila kay maukit saan nakakayat at tulungan. Anya lakit di gabinan.
Parikot kong anod nana. Kasano ngay no may kulungan, gapo iti inaramid ko, apa nangipos, iti ruprupa da. Ay, kaanya nga rod ngay, no iso day tati pa kay kulungan. Mapadas mo ati agbiag, iti ulag ti kulungan. Agamiris ka man, ngamnalpasan ti amin. Day tati bunga tinalabal sa panagimimon maun. Ay, awan pa managnag mo, ngamnagturad ka kidin anang ipos, iti rupa ti akin rupa. Anya nga ita, paikulong da kalakal nga raw. Wala, saan ka mauma mangipakita ka dakwada? Anagbabawyam di naramid mo. Barang at napay nabatbate nga asidakan ka pilang.